MLA Barim kan nongkrem ba lambon malangyang ula kan takjur ya ke Voice of the People's Party ke Basensial Hakasil Autonomous Council. Habakran hakijing election MP ya ke tong ke NPP ha melim mau na ha janmit segi palai ba lambol ula inujor ki kam ke soka NPP ke executive committee ke WPP ha ke HAGC. Ula kena baka jingjob jong ke Voice of the People's Party ke Basensial Hakasil Autonomous Council kalong tang man syubek kam ya kinong tray ke bedagi kasi ban penyeng ya kerdop krong pisa na kan riu syaka apun tuli ban ai license pathara ya bajela bat ban muslia ya kam hima sima. Ula kam baka estif committee kala persyang ban weng jubor yosim ke hima melim henrei dan bak baka kasiri high court miglaya kala pensangai no. Ula bu jingkli syai kita kesensial kadar ke bakoi kumba kila perta sila hamadan. Hakajuk ke pau lapan ya ke jingkesian ya paj ba jong ke nongkrem bat melim konstituensi ban kersian dak ba pentam keput ya Dr. Dia Nong Lai hak MP election ke Bansawan. Upaj ba ula penjok ikiway party bagin late bansensyar for this council. Biang balat. Kipaj ba ki ay bor yak NPP bakan sensyar po jela. Ngadan tang atli bakan ong harga por. Ka government achievement ki jente kam jong ka sarkar nginom ya pensu ngilai iki gibenta kiba ka sarkar lale lenti singkian tadi ka champion ka pensuk wat siginong kendong ro ka jingyo ya ka tulop jong kinong hikai kibeki bopli syong hartal syong strike ladap pan penbay ki scheme ki bophe ki khon samla ki yo ki scholarship ki khna puli ki yo ki pun ki achievement ke baka sarkar kelale hanrei ngasukwa banong ke pat ke achievement jong kiway sapa kene ka achievement report kabahagi ni kendiat tali gisnam kapaningkong kalong bekam yaki kena khasi na police council penyang kerdap krong khajna ka police council naga khanrel tali poisa ka khanrel tali I trading license pathar sigi barjala yakabaki kena samla khasi kakam kibakila bantray hanray kalong khongpong menta la ai pathar yagi trading license la muslia yagi kam himal la pendu yaga bor jong isem la persyang banweng jubor yaus im jong himamalim dan bak bagadan ka honorable high court layo yaga stay order kabamot ngasu ai kendit kinuksa kanang ba pinsuto ya kapagyong ngin pindo no menta lanang penbun ya kabong bangin kedop ya ukon samla khasi banginum kta iki masinrong saupusangot syabekam hable syakakot hangno kasensyar khadar kabukot hangno kasensyar khadar kabitanat kamdan syu day na magata nga kuha banong ko ki paropi ngidon kamban pa yaw brew ubang inapan buram bafin alam mapi ka jingkasyan ya ka simplek ti kajumpi ngin pindan buram yay Dr. DRL Nong Lai ya ka pa day lamba jong ka jingkay sitom kajumpi bat kum president jong kakasi Author Society pilay trace tam mit bat step baki khon samla jungi menta kiyo banto exam
hagi post pape tagaktin kasi namar bapidayo architect to kipay babaid tong inya puramlam tong inya ailam kakti kadiyang kakti gaman kajongpi nagabanta sibo jongpi kadning inya don ngangat skam bagani ka tanjungi pinyo yaw namtam nagani ka tanjungi melem nongkram constituency dahil kata kabang ikwa but nginom siyang bansiyo kaliang ipi ngimla hanay ka bansiyo kaliang ipi day dakasep kajongi banginang bafinyo yakajingjak patanpuram day kipay ba ngikwa iya kata